Ewom se Premier League ay bonu mu no enam COVID-19 ho nsem ya twen asensen kakra ne momu team tudo na eguso top players aye kasa ye no na player ba ko a oye obo Asokwa Deportivo oye midfielder your friend say Emmanuel Sarkodie Asante Kotoko ene akrasa vogue na obia pese ankanensa kano ye kasa no Kotoko edikane a wato abrante no free Asokwa Deportivo ensem now oye sahene Adom Kranza Warriors poboku e won Kranza waje pene de twerɛdua sinkrata so a wasensan contract ya na odene ede ma Asante Kotoko poboku no ye bi transfer window tosu mienu yi Asante Kotoko ato players ahodo mienu a omunyina free Kranza Warriors poboku ni abrante no dikan Asante Kotoko kofa no na ne din ade Kwame Poku Emmanuel Sarkodie ene Kotoko poboku ni na wi a wo begina fifini wa koma twe bodu ade afiri wiem ene poboku no botae si omani so no abemu na watwe wie ye empenifo sinkonwa a oma power brand hu ntoma ya omu kire mu se sabrewa yi puma kwam na sa league ne sanso hyase a Emmanuel Sarkodie ebegina group amaso diagro e de Asante Kotoko boboku no mesai player bia like se me hu crowder ena memora eba enti me maba no eyemani pa ena minim de mesu metimi aye ena minim se emrepanim nyankopon be hye no wanu even though say me wo Kranza Warriors no de bia ebi frame Iniesta ebi musu ka se the way am style of play ne so ye Alonso ebi so ka se Luka Modric the player me hu se esen pa Andres Iniesta me ya kra no me dream ni na ne say na me bo team kese wo Ghana ha ena isuane so Kumasi ha ya ne ateteme ya na me dia sorry ya bedu me panyu mesoa enti Kumasi Asante Kotoko so de edamakoma so pa na me dream so say me bo Kumasi Asante Kotoko ade am de simeni so say baby am pese me de Kotoko edru ne say me so at least metimi de Kotoko edru CAF Champions League like Magic Champions League ama Kotoko me so me na ma me hu se obi ebo me din se Emmanuel Sarkodie obai wa bebo Asante Kotoko